Shubor nakaslem jong unong san hima. Kumshibenta ban rakhe kasngi karpang ki riulum hagari India kabratip kum kajan jatiya divas kaseng ki nong thokot khasi ka khasi ata society hene kasngi kala penlong ye kalumpung ki nong tho lane ka writers conclave halor ka phang ka thir banya ye jinong karpang u khasi ha culture lane exploring the cultural identity of the khasis u Dr. DRL Nonglight President Khasi Ata Society haba ajingkran Ulaong bakidan lai tali ki sertap ki bangidon kam e ban perkhat kumu khasi kita ki long ka jinglong kerpang yano lakhat khasi ban ka culture ulaong babaro ki khat jokono gono ka jat benriu ka sngo tho ye ka e ba ka jat benriu ka sngo tho ban ka perkhat shu ulaong ba ka jing tolot jing klan ka jat benriu ka shong e ha ka jing e jong ki yala ka jong ka jat benriu uba FR khat ko ngor principal and secretary ka tanat arts and culture ulaong ba ka badan kam bha ye ka jat benriu ka de ka land language ba lineage ya ke jinong kerpang khasi culture kiran lightly ki sertap ki bangidan kam ye je kelan terkan bat kita bilang ke jinong kerpang kawai pat ya no lakat khasi lani u em khasi but kebalai ka culture Mentangin poin dah sekitar jinglong kerpang. Kalau jinglong kerpang kan kau yang jinglong kebahal lagi. Bat kebahal lagi lepas. Jika ni kita jual sepang lagi kuan ladadan, lainut kita kuan lain jadi jinglong. Sanut kita kuan tu samjat kita jinglong. Ramut kita kuan fajat kita jinglong. Kajing siam jogi kini pa ialah ki jogi kun ka kedau syai bo wei udan la ka jong ka jinglong ka berkepan. Habang kumta kamut pat bakim dan chia dei show pat ki wei pat. Namar omla ban khatno ye ka thammei ka batte ye ka jinga dei jong ki bat ki wei pat. Ulane ka brishmet nang ta ka long yen kurbat kejat bendri kilong haladi ki bakerpan bakat hme jom ki kapten sisa ya marwai ni rong ki bakerpan ndai kat hme kapten sisa kapan skem ya kata utau ji hautan ubatai yang bu bejak tim kasi kajingong kerpang ha kajingmat ka basuk ke ban sutu ka kau ye ke badan haladi bat hawai bat kini ke jimbatai ke kraushai ba ke jinglong ka pan ka dei ka ta ke jinglong ka ba haladi ke jinglong ka bomdan ki yasno bat ki wai bat aga jo kam wai bat rustat Erikson ubatai Kajing sumtu ia kejilong terpan, katau ia kajing sumtu ia kejilong kawai kebahamati. Kini kamat ba unu beri ulang hauhi nehatahi haladi ulane kebaterpan. Berkata kamu ulang kam ya dei bat kiwai pat. Andai dei pat katambay na kebatuan. Waktu sisa bat penstem ya kata kebetulan. Habang hai pat se kejilong ke pangkum ke jat benriu la ban on ba kau ya kejilong jiman jong kanu ka kenun imlang salang ka ba ki dekat jong ka ki dom ji dei ka tu kan ni lani si bon ha kejilong jingem kom ka mei ke jat benriu ki riti ki dostur ki hok ki kabu ka tien ka tile terkom terkhat terkom em baro terkhat jong ka ki snutho yak ba ka kunbun baro away ka snutho lani ka terkhat baro terkhat jong no ki jat mari ki snutho yak ba ka jat mari ka snutho kata ka dei ka jinglong terpang jo jat mari amdan ki ba ki jat mari ki badan ye khana jong nyot rap nyos kom mangi kom
nyo trap idan ni jilong ke bakatan aba phai sa jat mri khasing idan ka ji so tem ban yathu se ka batai bangirong sisa ka kunhun jat mri ka bakatan ka bakdop lang ye ki kon siu nyo trap no bomdan ka tamrai kum kun nyo trap umla bankam budai khasing habakran sipang ke jing sandor ke jinglong ke pang ujaj Gerald John Matthias uyatho baka jinglong ke pang kadai kamat yatai ke bedai grave shimet bagi kelpon bendeo bakran di jinglong ke pang kadang ke jinglong ke pang grave shimet kan hun jan ri baret lani bahe nang tahu om shisho bonsen ke jinglong ke pang shimet ke shania ha ke jinglong ke pang jong ke kedon nang tahu shimet umla bar klat lo nang kedon nang yen ke yen kamla nang klat nang ko kamla nang klat nang kur kamla nang klat nang jat ni yo lani ke imlang solang ke bekidong ti ke jinglong ke pang ke shimet kam dan setia kajing pentut ia ke jinglong ke pang ke baparo ko wai apa keren sepang ke sandur isuku bakalong kunta bagi khat shimet kisania isno haga jalpun rio haga bakilong nangta kajing telot jing klan bat ka lawai jongado kono jadi mereka syong kajing jongki ya kibreo ya kita kibreo ya laga jong kita kibreo laga jong kita kibreo kajing telot jing klan jong kono jadi mereka syong kajing jongki ya laga jong kajing kibreo kadangi jad berdiri klan ladangim sisa jad berdiri klan kata mereka jinglong terpang ngan tekut no tanganta ngan poin se koi pat kamat berkata kadang kajad berdiri kasi lalu kasi yang no ala khat kasi habakran sepang kajad berdiri kasi ni dalam basutku ya gejinteli kasi lalu yang no ala khat kasi hakatat khubor khasi menta ke kot khubor ke banding kong jong ke jat pun riu la dangam bakla ke bami kau naitung khataspa khandai pun riu kumbai sispa lai posnam menshua la tho kumne khasi ka thau ya baro ukon tari khasi shitlo usunteng uwa uphoi gilong sipara sunteng uwa baru boy kilong khasi shitlo sunteng uwa boy kilong sipara sispa lai posnam tek menshua kata kedai kejibatai uai khasi ki risho phang ke jen khasi ka spa snam kaban khathandai ki ongkumta hadiam pat iru perkhadu echlindo wang keteng khasi ketem thop ni khasi baro ki khasi ni ki khnrem ki pnar de sinteng ki bhai ki war batte tengam kita baro ki khasi nang tau atir mai wang habang ompat ki khasi pnar na kedup ya baro ki khnrem pnar bhai ulengam barwa bangi de ki khon ki seo tu nyotrap nyosko saya tidak bayar ikon iksiu nyotrap nyoskom lakhat kasi tikini baro nado keto gajing batai ke basis pa lai posnam meswa du echlindo wati rembai kisutu dia kata gajing pedan kami ketin khasi mentang aino kamsted gajing pedan kam syakoi pat kama nganti no keto ni kuipan gajing pedan kami ketin khasi bab nyotrap kumbang isutu kum gajal beriu kathau hiyo kasi hanrei hanni ro kami doi ke jeli kumno lani nadu munno balapat kasi yangi ukon ni ka na ni ka kabakot kabang ba idai ki kon kai na barmishong barulai sakostan bat undan show ka khana da ko ipat ka bahaswa ya ke jusdan unyo tra nimla sio nama kata pantem
ya kata ti kani ka jing khrai ro lesi kasitom ban tung ya tersedang nangta ban tung lekot ya jing batai u khasi ngan su phaino seka jing batai jong ka khasi hills autonomous council social custom of lineage at Katnes Bakandai Punyo. Kabong Khasi means a person belonging to Khasi tribe, who may be a Khasi, Jantia, Pnar, Sinteng, War, Bhoi, or Lingam, who is recognized or deemed as such under prevailing Khasi custom of this act. Kani kajing batai, kabut bejing batai, jong Khasi mata, kot kubur Khasi mata, jong estundo ati rumbai, but kiwai dia. Hapden kini kijing sisa, bau Khasi kom kajat beriu, kedap lang ya bro, ikon kiksi hunyo terap, penbandan kat tu kini kijing suatu bagla, bat kijing kam bau Khasi berjanti kedong artli kijat beriu biar. Ati rumbai kedau kuni. This sort of differentiation between the Panas and the kingdom is the outcome of political division between them over the centuries, some match for that, though they are one and the same people. Takadagi jimpatai jong ati rumbai. Ba kadai kajini jong political division. Ba sabtan yeper yu Khasi berjaya. Experten ruang ngan population, ruang kadai kajini jong divide and rule policy jong British. Nangtau Pascal Mangyang wang kadai ka unhealthy tendency. Nangta Barnes El Maury wang kadai ka dangerous gap created between kini subgroup jong kajai beliau. Kini kadai kiba ni hak ya kaban sulko lain long ne sisa ukun nyotra. Ada ngilong pun nyotrap karong ko be man ong ni bangilanong anjat kijat beriau. Namar kijat kim kham he kijat ki khong kim kham he ya kijat beriau. Lani kijat beriau kam long hapo jo kijat ki khong. Mensyapsnem Professor Henry Lamen but Reverend GPL Gadau kiwan separio maon kiwan le isene kiong kiwan jelang kur but kipariong but kitigdo but manga seti kiong ede sipar kilong po kowe ke jadi le nama sikur kur khamret ye ke jadi le tolong ke basisa bakri ke tinga priya pedang Khasi berjanti kala man pensenjor lene pia ye ke jadi le ngam tu Dr. Compare Hawa dan amangi itu yang ngasih sen ngapply ke Shield Tribe Certificate na jawai pat na kedau bagai na kerja no kata na trekam sending apply ha Khasi Hills Autonomous Council di orang ada Khasi kalau dah pipia no compare tu lah ya compare mula nak lantia ya kerja nak kau kalau kita bersisa begini kerja penyefer kalau kita kelang jerut mentawat ke Department of Arts and Culture ro yang Khasi janti batu ro handrai habiadai bat ka hak tungkam pat Khasi bajanti tak kau ini kapan kuna marang materi ka political division ini dia ngakwa berong kumne harwede berkat development kajing pendrai bersan ki bha yo ya ki jumtoy barokhal ki pia kanno ki district ki subdivision ki kanle andai ka jadi re tan kowe nimdai ban ong namta banginu du ya ka development pia kanno nele ya ki division ki subdivision ki district bat kiwai hanai ka jadi re tan kowe ka conscious kalong utlieng lani ka tlieng ba ang point na sa bakon but ngan batai su culture bala ya batai baro dan terutang ye kitab tu kan ye ki benta jo culture ki batte ye ka jadi dia hamrai hapo to wei ka dong yen jo ga tin Khasi
Ngiran kita tenat hapok kalong hiang jong kita kasih. Waras lendo uang nado itan kawa rongdi. Shadow kawa play. But nado kijat lom kami ka pentha kawa rupa. Kita itang kirong kiro papu papian katian kasih. Katian do kate yang jadi real. Clear kalau sebentar jom ini program haki senang melalui kijudon ki program ki berdaya ke jingruai ke syarat termo mereka ni ke sin ke penunggang ba naga department nilai berkat ba keladai ke por mengin concentrate sepang ke language ru ke linguistic richness menang ke jingru spa jong keting keting jungi jong literature jungi te kumala yo semua mereka untuk program angin berkaitan dengan untuk program ini lagi jengkren jong CM baru Minister Arts and Culture kawin nak berono kawin ni resort ni kawin ni payah long berengkam ba kerja berono kita ki lightly ki elmo land language lineage mungkin kepada core identity jong bijak dunia jungi kasih jentia kerja makabalai kerja language land lineage and language ika berengkam ba bangin concentrate bangin pilih jumur kumno mengila bangin penerus pa in penne pensa ya kakting katli ya literature jungi but mentas ni ngidon ngidan apa kene ke program kepada writers conclave but nasyaru kandon kawai ke function kepada ke panel discussion bagi le naga Calicut Court organization but terter kandon ru ke jingai award lagi folk literature te hakni ke sen ke pemerintah ka fokus ke spotlight gila ikerpang ya ka language bagi ke literature ngakwa ban ai problem ya khasio society ba ila kloy bagin ten adjust ka por yo ni function lagi dalam akhir ke program jisya ngilabo postem step dari ka inaugural function New York tin na office ng CM nuan inaugurate posting tingila pinadjust Singapore bagi khasio society but ni semua komen ru ba kinokit kam bi but khot ju bi lai lang but ni minister but ilai yo bani sebentar lang but to ka function ke bekerpang abadan lang ki Welsh ru ne ki lawanu head of state of the Welsh government na British High Commission but mentan for inanya bangja kaladon ru kejini keren ba kumno rengkat but Welsh ese nila pendon ko ka collaborative project kumno nila pendon ka writers exchange nila bentai yaki manono yaki kita ki long kita ki relationship ban mo kham jilio shusho ba ukpa jong khasi alphabet manono ru Thomas Jones ni tebel bro nilai kenu ba lesi dari baka yakam hagne ka akwa tarik June kepada Thomas Jones Day nila ban launch kenu ka pinja collaborative project of focus haka khasi literature but lesi in hakini kisni ki banwan in sa khadru ya in president jong khasi society jong khasi society but inokit kam uno bangin ya perkhat bangin ya chukmat ada collaboration but the government of Wales hamade but kini kapang pangan su kren kre ketu ka debate mo ngiyong ketu jingwai khasi upnar bahi war uri baro pai bayar mo bila kren lampang dani president jong ka KS ngathai ki baro pia kenma wa podang sedang newsnem Nangaliang juga arts and culture laparsang man launching state anthem. But atrai hadin mangi launching state anthem ki bon gi jing persya
kibon ki voices mo ki mami sang ilai ya ko kubor te hanu menta katu ka state anthem nagaliang jong sarkar ru nagaliang jong ki bapniat ya bossing shar kimbala banrai no ngi achakman nga nagaliang jong ka department of arts and culture ni khonifi ba kom ka khasi society le se bapin ai jungmut bapinia donlang aku benta banang no aku discussion kumno begini aja kawan because ngimpa begin penmong ino no at the end of the day ngimpa begin penmong ino no ngimpa begin pendu bersih lagi penmong ino no ndai kadisi syaru ba kum ke community ngilongi kowai issue phe tagi geographical regions te ki penauno ki jadmariyo jogi ki basa haga penauno haga Jaintia Hills kilakot digi Jaintia ki basa sha riboy lakot digi boy digi regional penauno geographical divisions ndai kalau ke sensitive issue but ngadai kamdai ki bangila bangin bam jaklut but kadigi bangini bangin merjungmut but pila trend mendan sepangu ramba arti rumbai udah na kebenar community yang diulang president jong khasi auto society dikatahi kelap ini ba ngidai baru ipat khasi bayar menang tindai kari ke isu ke belum sensitif kari ke isu ke ba ngihabia uson bah ba ngihabia perkhat bah but inap ya aku dukung ke banum penmong ini dulu. Ti habis bergani ke topik cultural identity of the Khasis. Mentan hake jingkren kidon gibon lagi pelakran lamham kilai kren kiong ba dagi tenrai kilong di betlot. If the roots are weak, ti wat ke jatun rio ru kalong ke betlot. Te ni hamne hapdeng kajilla no we live in a state which is known for living root bridges no living root bridges idengjri living root bridges kilalong kita ki cultural identity jungi iba khasi susarong but la paunam ru bangide kita ki community kiba la kon coexist but ka nature but kuno bangi penan kam kumno bagi peran kami ka bioengineering par kumno bagi degi dangeri kine degi sispasen tam but gidi gi living root bridge ki bridge kimde gi baem ndai kini gidi gi jingki yang gi baem but badang yai biteng na por hagju ga lomra ga jo dor kani ga taktin ga thliek ka clarity jungiru kadai it's like a flowing river kalau go wa ko to kamlong stagnant but ni hab adopt yegi technology ki batmai ni hab perkhat kumno bangin penroi penriospa ya kaktin gatldi jungi but ni hab penkam ya technology ro so kumen pantip ba na galian jong Google Translate menda ka khasi kalalong available la ka Google Translate dan gini ki benai bladem yolat benlet chopo UNESCO chopo Paris ba rapor badang ya kren bat kitu ki he apo UNESCO te kalau ki ke basmutnat bangi yo bangin pini lengba tu Google Translate ba language jungi kalau keladon aga Google Translate menilala pini kumno bangin penkela ya ka keten khasi bat kata kalalong ki ke ba longro bapini ba kumno ngina penkam ya keten ina penangam ya teknologi kalau kiai kaban ai jingpin itu susu ya language jungi tengah tentu ya khasi atau society ru ba inia engage kamdam ngai ibun kena samlang ne ki kena samlale ki long betbet ada teknologi but ki bakloy ban kem tengah kwa pun tentu ya khasi atau society bagin perkhat lese kumno bagin stang nega digital repository
ka digital repository ka bandan yaki code yaki poetry yaki puriskam ibapiar kim don nak ta jong ki literature jong ki poetry jong ki kim don nak ta ka digital repository ate pe Dr. Desmond ila le koi program ki Australian na try spang the shilo le kata ka limited to the not only on language nahi le se ka Khasi Author Society उनका प्रीमियर एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बरीबन पे या का तीन एथलीट या का कल्चर या का लिटरेचर ऐसे किला अपन एंगेज कुमनो बंगिनिया मुकुमनो किला अपन लेवरेज या का डिजिटल टेक्नोलॉजी अथराई प्रोफेशनल लाइक इन कमा वो मीटिंग वो शिमुसियम आसन दपे हो di पुरस्कार में उनका जो कर पे kita ka benar-benar kita ka oral culture ka lawan biang lu bentar agak digital world the only difference kadai pada the depe ka lani ka mobile phone ka technology how to make our language ban penong mai ka language ka poetry ka literature juga ka non accessible ka non available on the digital world kata kadai ka next level challenge we done but naliang jong ka department गिरन हमने begini kerjanya भी but अगर जो पर का proses बनाए भी कतो office apa TRI mulai lu kerangnya cuman di kermen basen kin saya kतो ke Jakarta kतो ke office lima lompindan kau ke permanent space namanya Khasi Author Society komolong minta pindah ke temporary space minta naliam jong ka department deploy banyak kerjaan भी बनाए मुझे किनो की activities किनो की infrastructure support financial support assistance kepada berkajing penroy penjospa ya ke tim ketelit ya ke language jungi fokus kepada land language and lineage arts and culture language kepada kowe ka bentak ka dankamba but scholarship ru berka grant ru kepada ka belum generous, ya lailak per gram. Tapi itu ya ki Khasi Author Society ikhna samla begini namanya begini sim kabu ya kene ke research grant, but kin benar kamu ya ka hakul kong kuno bakala penyiar long bagan penyiar kan kamsi tu Julio ini sepang benar-benar sepang language, sepang kertin ketelit, sepang kerti dustur ke culture jungi. Tang ni kita kitin, kuah benai kublai,